Ivana Zorić is a self-confident 17-year-old girl who knows what she wants to achieve in life, but she needs support and guidance. She is growing up in Berane, a small town in northern Montenegro, the poorest region in the country, which offers, according to her, almost no opportunity for the development of activism or entrepreneurial spirit in young people. She says that the majority of her peers choose sitting in cafes as the only option for leisure time after school. Berane je mali grad, kada se uporedi s nekim drugim gradovima iz Crne Gore, onda se misli da da ne postoje nikakvi sadržaj u Beranama, ali u zadnje vrijeme otvorio se taj savjet mladih i počinju neke akcije, ali mislim da nam prije svega da nas sprečava to što smo na sjeveru, koji znamo da nije baš toliko razvijen kao što je, na primjer, centar Crne Gore ili južni region, i da nas sputava, koliko god to tužno zvučilo, upravo ta finansijska nemogućnost da možda se bavimo nekim većim projektima. Ono što lično mene sputava jesu upravo ti sadržaji koji se možda bave više željom mladih da njih upute na neke njihove ciljeve, na to šta da upišu nakon srednje škole, šta da upišu nakon osnovne škole, šta pored tog osnovnog obrazovanja, koje još vještine mogu oni da steknu i u kojem pravcu treba da idu. In her hometown, the Youth Council recently started working, which Ivana sees as a rare opportunity for young people to be involved, to socialize, to develop a joint activity or initiate an important issue for young people in the town. She admits to have been awoken by motivational events, workshops, and, like she says, very inspiring trainers at the summer camp organized within the framework of the UN-supported campaign for young people named I Wish for Myself, which took place in the summer of 2014. She was encouraged by what she heard from experiences of her peers coming from similar environments, and the ways in which they were overcoming obstacles we all face. That was an incentive for her to be included in various youth activities. She launched a motivational blog and at the same time continued an intensive contact with young people from other towns she met during the campaign I Wish for Myself. Na tim radionicama smo shvatili da nije bitno iz kojeg grada dolazimo, koliko imamo godina i da nijedan cilj, nijedno mišljenje koje imamo, nijedna aspiracija nije nebitna i da je svakako ostvarljiva, jer na kraju krajeva nikad ništa nije nemoguće, samo je manje vjerovatno. Prije svega sam shvatila da treba, nakon svega toga, ja nekako da sjedem sama sa sobom, da vidim koliko sam mogla na samom početku, kada je sve nekako bilo u nekom jurišu, bili smo motivisani, svi smo krenuli, ali nekako je trebalo razgraničiti šta dalje, kako ja sama sada. She is eager to see the continuation of the UN Youth Program, since she wants that driving force from the I Wish for Myself campaign to be passed on to as many young people in Montenegro as possible. Ivana thinks that even physical distance or financial obstacles can't turn that energy off. Ono što bi meni najviše trebalo jeste mentorstvo, jer nekako čak i kada imate sve te olakšice, bilo da je finansijska pomoć u pitanju, bilo da je neki prostor, bilo da je tim koji imate, mislim da je mladim ljudima potrebno neko stari, neko iskusnih da ih vodi i da jednostavno u nekim trenucima, možda kada im i najbolje ide, kada izgube vjeru u sebe, kada možda misle da ono što rade dobro zapravo nije dovoljno dobro, da postoji neko ko će jednostavno da im kaže hej, u redu je, uzmi pauzu, odmori.